Lokwenta sifune kuhlale sibukela i-TV ngulokuthi ihlala isembonisweni ila ibonakala khona ngaso sonke isikhathi. Lokwenta uvame kufuna kudla ngulokuthi ukubeka endzaweni lebonakalako. Uma ngabe ufuna kuhlala ufunza livi laNkulunkulu awulibeke embonisweni. Ngiko futhi uNkulunkulu athi le ncwadi yemithetho ingesuki. Mangabe uyibeke endzaweni la utawuyibona khona, utawukhona noma kutawubalula kuthi uhle udla kuyo, uhle uyifunza. Mangabe ufuna kuhlala ufunza, utivuselela ngelivi laNkulunkulu lingesuki emehlweni akho. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngicela sisithole encwadini yaJohane isahloko 7 verse 37 na 38. Kepha ngelanga lelikhulu lekugcina lemkhosi Jesu wasukuma wema wamemeta ngelivi lelikhulu wathi, nakukhona lowomile akete kimi anathe. Lokholwa ngimi njengekusho kwemibhalo etibilinini takhe kuyawuhlala kugobhoda imifula yemanti ekuphila. Hlala urefreshed isihlobo sami noma ngabe isizini nguyiphi. Jesu uthi lokholwa nguye kuyawuhlala kugobhoda imifula, hayi nemfula, imifula yemanti ekuphila. Emanti akhuluma ngekuba refreshed. Emanti akhuluma ngemvuselelo, ngekuvuseteleka. Uyathi wathela emanti esihlahleni noma bese sifa sibuye sivuke. Siphila esikhathini la ngaphandle. Leminye imifula ngiyakhumbula kwake kwaba nesomiso, ngisho imifula lebeyimikhulu beyeciwa yewelwa ngisho nabantwana. Kepha bekukhona khona lapho ticobho letitsite, tiyalu letitsite lebetisolo tigobhoda njalo. Uthi Jesu la emhlabeni ngiyacabanga ukuthi Jesu makhuluma lamagama bekanako ukuthi kunemifula yeluthando lwebantu letawuhamba ishe. Kunemifula yelusito lwebantu letawuhamba ishe. Phela kuyendeka vele uthi ukhanze imbombi ide emanti, uvule kuphume umoya kuphela. Kuyendeka uthi uyakumuntu lebe uthemba ukuthi utawuthola luthando kuhaze umoya kuphela kungaphumi emanti, uswitche off luthando lwakhe. Kepha uNkulunkulu ebuhleni bakhe uthi uvula umthombo wemanti kuphila kude lotawaswitcha off. Lo mthombo wemanti logobhodako kugobhoda luthando lwaNkulunkulu kude lotalucisha. Kugobhoda umusa waNkulunkulu kude lotawucisha. Ngesikhathi timbombi temsa yebantfu ticishiwe tivaliwe ngoba kumba ukabhadali nawe ma-bills awukayendi tinto letitawukwenta ukuthi bakuhawukele ngelisuku lolubi. Ukhanze ukuthi timbombi teluthando, timbombi telusito ticishiwe tivaliwe. Kepha kunembombi lengasoze yavaleka iyawuhlala igobhoda. Uthi Jesu ayikho ngaphandle, ayikho kamakhelwane, ayikho kulelinye live ingekhathe esiswini. Refresha, vuseleleka mntwana sekhaya ngeluthando, ngemusa, ngekunaka kwaNkulunkulu. Ndinikethe isikhathi sekuthulela
utoba refreshed ngalomfula wemandi legubhotako ngaphakathi kwakho. Amen.